ho akwaba dwumadie big do dwumadie dindi odo so memo enti edurumre bia ese ne ketre makra ko nti aware no mpena twe ne yebeko kakra bi na nso ya kai na wasomi mu ha na dwumadie no ne din no yetena se ya wada se ya efri no nduko si dumi no 10 p.m. to 12 midnight na ye die ho ankasa nti wobetie bewie ndie no why wet ne mode na ho peja na wa feel ni nyina no ubenya no ewo odo so me mu dwumadie no so a big do last week na a topic na addiction addiction siso obi ato bibi mu ntentan eti nipa no konkonsanten tan e tronten tan e tan obi ta hate obi ta o santen tan no nyina no odo so me mu ententan odo so me mu ententan santen tan no nyina na e kabo mu a e be kyerɛkyerɛ ye ne ho akwankyerɛ nya me gidi sɛ o de ye adwuma enne you say appreciate your partner also then appreciate your partner. That's about tree no obaka ma wani so wodofo and I say boldofo abaso yen kan say ya boldofo appreciate boy ha ya boldofo abaso now the little things are mo ye my no compliment them ma wani so ne bo ma baso but the men when appreciate and I say appreciate in the tree there any so say wo ma wani aso enioma bia o partner eye ma wo I was saying near day. Yes. It didn't hear day. Woodsie, Okodia Kria, Ejiwa. Woodsie, Okodia Kria, Ejiwa. Exactly. I know I can say midday no. I say, oh boy, your boy radina. Big do, the love guru. Me patcho midday no. Our man Delilah for just before. You big do. A man so yet that was sick. Any akwenya a brebian so the mama. Mama ensua de big do. She ye wo atinka bebre big do. Eka edie hu a. E ma otrimu ye wo de papa. That is edie no na di kan. Sa feeling na de age. Enya asem keto akwa na so ye wo atinka foforo bi ka ho a big do e no de. Se obuye ade ma wo ho kwani ana se wo boyfriend baby no. Wo ye bibi ma no. Na se nani so no appreciate you ana se compliment you akodi on say to be a compliment me ana mani age ha enti se obo wa baso sa obo se na utimu ye wo de say I can't carry my head na uti ahono na wakoma mu no big do wani age se wo dofo no abo wa baso sa na say the big do na ye dika aka no ye kuro mu ha no ho ana say ye mu nipa no mbi no eni so no ana say abaso bode no say ubewu so obi ubo obi abaso pa big do na akoye say ase nipa no oji bibia free ho nti na obo wabaso ti won so oba bia oni makrokro no ohun ni kunu aye na o man fan say me do for me hene baby won say be man say upe bibi akoya say me baba janel onyaka say hello daddy say mpacho ahina na chese ope bibi anasa big do bi okra no a na obesere u bibi say I need a favor enti favor no no oba bebusa ni nyina ho fans na ode ma osa na say big do no kre ne sesa awarefo anasa ye ya ye twempna no say yesua say ye bebobo ye ho abaso e wo ne o man kitinkiti bi a ye ye ne o man kitinkiti bi a ye partners no ye ma ye ya aware no anasa empna no ayewom no ebetumpon ebe koso na ebenyini so aka ho bi na big do nye obia na de ye kan wonya bi o enye obia na receive sa good treatment no a wo baby ne dey ma o nye obia big do o baby aware mfie bebreni se woni ni kunu ko ana se woni ne boyfriend no nya problem kra no a baby a chop money no da no ensesa ho ane da o chop money no mantokwamra baby wade be cho be ko baby e da ne da onioma no abema no ye no efasikasem ho no big do ntokwa be ba de na nso so wo be ko no na ehwa ne da ensesa emfa ho se be ma no BBC na kwam emfa ho se bibi ba ye sika no de ye nte so ensesa enkwala ni school fees so de bill so de yo ensesa na eda ho afa big do be me bi so ya tete no se
onim se me yiri nya me fie nti no esese me boa na me ye aduane esi one nkola ne ho ya mema ne bi wa ya tete ompa mema ne so bi etie odo so me mu nti omo usua ne oma nso nti on tena ho ma oba no efre dwuma ba na so ofre dwuma ba no wa bre nso na oba be ye adwuma ntu be ma ya tete no obeba no wa tidy up the house we clean if your ho nyina nyoma esese wo ye no enye na sede na nso no wa ya ama enkola ne ho ntoto ye nyina be ma no na wa ye ni nyina ama nso we nyina wo mo be ma no aba so you don't appreciate the man kola school fees yi be ma yi preka so koba ni nyina mu no obetua at the end of the day nso wo mo na ba so and a big do e die no kra de ne na sei said yesua die na yesua romance me ma yesua nti no e ba die sem so de a odi wa ma wani je enya gidigidi no bi me ma no bi mpewa big do of odi u basa chese ba bia ye mfa nyina wo de befa e ma no a mo twempuna na se woni be ma mpewa edi a odi u ye stronko be ma pewa di a odi u kura hu se oye no boko kama oba bi se mi pese odi mi se ase peme bisa so ate let's just basa titi se hu no ka si bra titi madwen wa titi na titi wa dwi bi ne me ye me basa ma me hu yira me so ate ase ma me hu chi me ase me di government Ghana government ka na wo dey how so a big do aka se dru baby a ho whether no basa na se bi kwa wo kwa adwuma ba wo breast ano ya na ye mpe ayi o friend say smooth sex ya na pe rough one no ho gidigidi no e ko ka se mu ma wo sisi wo so le bia bogade ne bi minia eti edru mra bi a sex no so mema no yie ma ye romance o romance wi ye di wi ye ya wo kama ni nyina wo mo be ma no abaso treatment no a receive no obi receive bi o me na me ka kire ya bo be ma no abasa eni o man kiti bi a mema no ye ma ye no e ya mumye mo ma baso e ya bo be ma no abaso se wo no ware wo na obi ba ti se Kevin na di no fo aswano o mo na abaso Kevin obe wo oh David no fo here big do so ati ase menu aba wutie meduru mra bi a be ma no e ya bo na baso mo ani nso se wo no ware wo se be me na me da wase se wa anware wo x se wa anware wo x ana wo x no mu bia na memi okode akuaji wa na aware me India X ya da wasi o ya da wase so ati ase ya da be ma no ase e ya da be ma no ase se okoba beda wachi fi se me ma no bi kwa omumo ask me producer okomba me ma no bi okomba etu ya bo be ma no aba so se was me kru de o chimpna me ma no de o ye de umbe wiem ma ka kire umbe bi se ya pre waso ene de kakra be fo ani ase na atwi me na ase da bi se wo de unchiti wa chiti pra me so chem da bi I so chem because me producer ni subai entire kana wa chibi you be hu say you no na nya big do ya se wani ehu anya wo tan enti se wa ye kra me hu sa na mpese me ka no enti se be ma no koba mpo be da wachi a eya de nyame ase fi se big do obi adwane afi no responsibility so ya wa na radio so ya tibi be ma no wa minim ba bi owo obi kra wo hospital ma be ma ni dwane ja no hu kola na no dwane obi adwane ja na se de ho enti se be ma no se ahochire wo ho nti onya no akese no se de nka wo pe no ma na kakra no onya ma wo no se ode ba menua eya momye moye mema no abaso awia kataban wei awo bre big do be ma bi ti abrochire na yire te ha awo imu koba school fees no ode ba we ya agi pusi fee sir si ya huhuru mamu ye kama maintenance fee na ye je ama ya shepe se utua o yes mi wie ya akra meji sameji ya agi pusi fee sister den na dey me den na dey me se ma maintain ade no na ma enhance ni padua no enye wo fe so what you say enti mo me no aba so what the little things they do for us Emma no bread. We are Bema so a big do beka Emma no dear no. Wo so nneoma nketo bia oba no de behye awade animu no. Enye ne responsibility nanso oboaboa won ketenkete bi wom. Na ya mo ani nso na mumye promote ye ma no. Wotie okodi akria ejiwa. Ya bona baso yiri nim bibi ya
big do bona basos me ade we me yiri betimi ayo me yiri de na no ati o okode ade we mo de ma na obetimi ayo na wo boy yiri abaso da bia ni die wo fie da bia odo wo fie e ma ware no nyini e ma ni die etina wade enum che big do ma no bi so nim sorry ka me pa chopa awade no gu esese wo pacha wo so wo pacha wo da yase mon separate me pa chokeke wa ye wukunu bone esese nka wani so no wo wani anso wa ye bibi kitwa bi wo se wo mfa nche wo so afom no me pa cha wo se wo nka adan a ekoba ne saa na me ego no has been broken be ma wa hu sabi ubi bia mu ubi bia o everything was sin ase wanuma wo da wo baye wase ho nyina bibia wa hu awie wo say your ego has been broken uni me pachoka awade enu begu bi do obi ahwe aye hwenhan ama na wade egu me pacho keka wo bekanti bo kuna baso woni o man kitinkiti bi a wo ye me se wo bi a wade egu me pacho nti suaka na ema wade enu nya kama big do ya ye ni pe ho ase yen appreciate yen ho yen and that is very sad say big do check Wutie odo somemu ama wani nso wate enioma bi wo ho a ekuta kutai wutie odo somemu kradi afa ejuma Victor say obi wo ho a ejuma ekuta wani nso o hwese wo dreams no ye kese eno na wo hwese wo bekwa akoduru nti ejuma no ekuta wo no kra you don't appreciate ejuma no bi asori bi a wuwo mu asnyoma bi apasori a wuwom eye ba ne abebo nsa wedding kakra ne abo uma wani nso bido yema yani nso sa nyoma ni nyina akopem sa ade no be free ye nchai odofo no wo nche sa bre ya wonya nwuye o shama na wu ansa no abekaze na me pe na sembo na nke me mo ha ka me ka je ne sense no wu akọ woni wo bi ya damfo pa o ye ni o ma bi madamfo bi no otumi frame anadwo me kuna ye mi sei we ya ye mi sei de bia o problem bi ka kire me anadwo brasa 12:1 no ofre me wutie odo somemu ha otumi sinana masandi umomo kakra je wate anioma wo ye ma me nya madamfo eto de bi kura me depression che me sa no a me nyo bi wutie okodi akua ejiwa otumi fa ne me kasa eti emamo man yadofo no nwu ansa emamo man yo me kuta ye no hwehwere yansa no wa be kasa ye me hu yanka bido nkola bi wo hokra no a ho ye nkola ye no mu titifie ne nkola bone se ma be wiase a nkola bi ya kromfo ne nam obanye kromfo ya bo ba na baso wate ofre na se akwasi nyame nhira se wo nye kromfo wate kola ye a wo mu nsa ha wo mu ya bo abaso enkola mai wo ya sebi odwaman ti wo mu nenam a asa 13 14 years ne ye di wo no oba no da so ye verge ya bo na baso wate wodo oba ni ko school so onko sua de o sua de no onye basabasa maame ya bo oba na baso nti wo bo na baso no na wo bo na mfofo abaso na wo appreciate o man so na wo appreciate me gidi se big do say yesuasua sa ni o man di rewura wade no mu a se dem di kaka odo no benyini ebetumpon na dabia no na enije ewofie that's na enije ewofie na onim sa asem oken won obi ni ne dofo ti sesi aye kasa asem ayo onim pa se ni yiri bone ho modern yi pa but me kan jen so obai money yo why ade yes oti yi bema bi adani ni su a kire no why abaso body na dey too much ana hese why we nim basa we dey hwemenim me tufu no wo bo wemu na wodem ho onim se ne ye kan no kre crepa ne ye ka che wo no no kre wa ware obai 4 years ni wo so wo dia wo tie mi no 7 years hese omo no boefu ofa Judas uzu boefu mi boba no den na baso kakra hweba wonim se obi ne dofo ti oye bibi manu po thank you kra ne kan ye ne de thank you ne kan ye ne de hwa me say thank you na e de ko heavy anka me producer we do ho de dada thank you do ya de me producer me das hwa why ne baba cross nya me nhira me producer
adeni ene de osade che cross ada wase akraka ho nipa cho me da wase na tie sometimes on me see aware enya de bi e din o me see se oti aware ase ana se oti relationship ase won wo de mayan fa Judas a oyo oba ana se yenfa eyi mo bi na ntimu edi Nebukadnezar krama obetimi ni natina se oti ne me bi ase a ware ne easy cry won se mama no ba ye nche na no nkomo no si bra mitimi se mira yes ama oye bibi kwa na mentimi anka se medasa na ma fere yes ayama na kwa wa ayama na kwa ntino sis me wo ho na me ye bibi ma no na mentimi anka o se big do na no se na o chi me won paso wo so me ma ne ka me dodo mu no me se mira medasa why are you ene de den ahon de no ko fa we na wa wo so me sa na nkofo hunku kwa musa de na ni dofo no do no sa na waso ni musa na wonte ni huja say your appreciation appreciation no de gini ama no wana ba so ma na ni so no kama no krepa na wo kama na no me ni dofo no edi nkomo se no chese ya makukwa peg kra no se me da se wa ma me peg that's a sweetheart kukwa de me da se wo de o ya de obe tuntum wakoji 3 rounds kra na wi no o se me da o ka me da se wi na o send the message esa ye de atwo wa ya won hihye se wo na wonimu na onim ba kwa sorry dem kra na kubo asa shawa ka kra me da se kra san abo no nipa ben na we what kind of human are you so be appreciate you dofo adeye wodiana na wa ma yemu mema ni bi farofo ma na ye hyedem na yesu umpeyan ka kire to appreciate something, what will it take from you? Nothing. What will you lose in doing that? Me pacho. Anye biano otimi hwe okunu enim ka kire se mira. Me da sese wo ho. Busumi bia besum bia no ho. Odi bebe fie. Yeah. Me da sese wo ho. Na no me yare ye no. Me hwe niam a ukomu edi mika koto edro eba edi mika wejuma kra no sometimes no e was so lose ejuma be say 2-3 days bia wonko nyame nshira why nyame na wosum no no nya den nshira he obi kra wo ho no mu kra no sofo edi ma no say edi man pai no boka boruka baraka bo credit impo want to be ansani so for no sound in credit sound friend be say o ho te sen sasu ba want to be ba fa liberty conference o be pamo ye ni ebie sometimes I may be crying a red flags was so won say oni kunu nya appreciative adekra wo je bibi ma no kro ntimi nka se medase but to de bia na imma no mo na mutaye sabo se na mo ne emmema no nyina fere for man because e ba na sa no se na edini na akokwa etimu se ombo de o de mefa na sa because o ya de wompam no opra enu bi na ye de wo me producer ni na na obetina wo su no me pacho to appreciate no ade eye de ma wana kai say na no mu wi a phone okunu to phone from ma de mawo she sometimes and you say phone when me that's why appreciation no ye no in a situation and I say in a sense say o ka wi ye no ho onukunu kra kana kuma kra say me san pe bibi kra na me san nyama ba wi Bema wa Betty Kenti kase pokwam na abeti odofo kokrom se me kru boxes no kra se ya attitude se den watimi anya be se 6-7 biatama nti color we na ultimate breme no na ba so free color we na ultimate breme na wo sika ade na wankoto color ope majwa hwese brenti
akokruma koto brazier bro inti na Kevin no tade no forma no yeah that me so because on what me kokrum koto brazier no kese no size be minimo B44 Kevin to be koto brazier B44 could do fie the baba you say B44 yeah how you academy you see a barrier to me that no the Kevin na shede chi what's all was in Kevin aye ni mu edrun so say Kevin into atam na no na shede chi na Kevin she hodom what I say na nyame kan say abasobo eye de ema aware so mane so pa menka say obema na so oba no rigota me da say oyesi da bi o wa wonim ni otimiye unim ni otimiye de eye hwese na no say o birthday ni say na me prepare na me ye course na me ye me ye sare na me ya ma wo hu say chale me ni abre o ba ne nyina ma aware ne ye den so mane ye won say ma fa phone e na hwe ma nya size a me pe wo hu me ha mo nya na me pe so ba no say me dwi wo hu cake ni bedru won say na say hey na big do we na we ya mama oh big do nya me sha oh na me ni age ade chi e kra na so ni ha no pa de kra na ni mo say oh my goodness and so oti hono oti hono onim se na appreciate nipa because one kasankasa no wa won't me appreciate you into nim se na yeden ya appreciate nipa na okay djuma bi yon asem ti akwebi okay na ni bofu a otime kasa rough okay na me stadium se ono ani west ekoba be hantini back okay we ya de man na ebufo be mu na wo sa de ye de me de fa free ho na ye enim niam nkofo ye mu obi oh nani nsohwe etimeka chene dofo kra se na wonim niam bitimi ye ma mema atimi tof efie ne ka na wo se so mema fo no nim niam mo ye mama nya woni mani ateni oh yeah wa no ya you don't even know how to appreciate your own guma. Shame on you. Shame on you. You have to change your lifestyle. Change that behavior. It will not help you. Change that attitude. It will not help you. Oba ti uyo oba na no nche se wano yabi na ateni ni nema na odebeye. Sometimes don't wait for your partner to do the thing something no. Wada no wada wuti mu se wada e was so sorry in tem ko adwuma wenyane no wo style out be nyane no wenyane no krachi debi wo style out be nyane no wo do safane na sika kra bo so no they are fun so ne tunga kra de ba ne ko mo so oh I did now here was Mira me pesa me can send bicho sorry na me can send bicho Mira sorry na me can send bicho I say, yes, Mama Minda, Mira, ube kujuma, Mira, ube kujuma. Sorry. Na men can't na me can something show, no could jarry. Satana would soon see Jerry Wamano. Yeah, sometimes forget the shower, no, forget the shower, no. Would they hit in sugar crying and say, whether no my some way be hitting soon a crafty one. Oh, sorry, I say, Mira, what bunko to do when in him? Mira, a pesemi ma who say, wo. Wo ye kase African president ayewo bankofo ni nimintia me see wo ye ka be man kasa ayewo Mira you do all yes nyame shira what nyame shira me hene ti me Nemo ye mami nyina me ni so na wo do ntina sometimes na ya na ebufo bi bana me nema bi afofo mu sa no se na be aware no be de na mami mu hu se me door off. Now ye mami nyina me ni so. Hey Mira, o kai sa brazier na otoma me no. Hwe anytime me hye bia won oni made ba me tirimu. Me na ma na me ka nyina nse Nyankopon hira me kunu mame. Yes. Hira me kunu mame. Me si obeba na akwam bia no mama o mo sika mra na akwam no nye bi fa mame. Na sa ma na nyina no mo ni fra wo mo ho.
because me kunu we special me kwa me pese me di e wo musa me ntimi ndi de bia mom na mo de manage we ama me why mira me door off he ne maybe wo hon ma na ma ye mema ye bukotodwe wo dem o no crap na krachi wetimi nya ne oba hima unim se wedwuma nye oba no na ede e support you kakra e go mu se wo ye bema na mom no unim se ye bema no e sika e na ema ye tumi ebi ni ho na abayo ne de bi ba bona baso hwe mmebi wo homo ne ebie o ubona baso ye onya obi ti se Delilah ubona baso ye wo ho obema wa ye king yes obema wa ye king hwe ona onti ho na your friend say Charles e ka say your friend say ni wife mani ko ni timu to extend say wo beba be ye general manager wo bebia na wo ye djuma no mi si mi hu so be ye general manager o ka sa mani ko ni kunu timu sa afi na o ho afi o si bibi bora ni mu afi o si almost seeking for application no e no din application ko e na general manager CEO ni say na wo na be eyeing you na me hu ni nti asa na ompe then the bora mu o si I could hear my wife telling me that I am the general manager. Yeah. Come on, Abim. Obi wo hon mo hwe ni wife na ka che say mira tie me called school forms I was so ko sanko school. Yeah. Uni ma de do sanko school. Stone boy wife. Bi no ye no. Enye ni bia ne so se min sanko ko wie law no. Koko wie law. Na me ye law no you say e be hankofo. There be ha o de e say soldier yi wa frim. Yi law is who frim sa de ayemwa me. Ti me ye law no. Fa law ne ka ho. Se de be obi sisi me pe. Nti makola na kejitia. Ani Me ko makola na kejitia. Di mi enu nyina ya be kan bom. Sa mate. Bania me ye ka nyina ne se ti. Hwe bisa won se e den na hu wo dofo hu at the beginning a wo do no. E den na ma wo pe no. Yeah. E den na ma wo ni ko ne ho. E den bisa won se woni kuru nim no wo bebia o. Ba o hia no do no. Be ma bi ni kasa kwa na o ye ma hyew. Hey, e guy no se den na ekoso wo ho no. Foforo. Inti e den na sa do na wo mu na jan dum sa because unta appreciate udofo. Uta appreciate ejane dere wo mu edere wo mu. Hwe eduane si jasu na eduane ne mbia na chese ye obi oni ho oboja no mu. E wo so timi ko boja no mu. Ne dere. Sa na odote akwa ayese phone no. U charge u use sa battery no wo ye de. U sa ko charge bio. Crepa. Obi won ma obeja ma phone na ewu kra obe friend na 4 days say me refi kra say phone battery na ewu. Mu wadum honam nso wadum no. Na chese oni oti okra die kra embaso. Embaso. Die no dey for say. Embaso. Hu sa tente huro bi e da wo keke. David Learn how to appreciate your loved one. Learn how to appreciate your loved one. Na ehun hia papa. Hello. Odo. Good evening. Good evening, Odo. I'm from Savannah region. Savannah region. When I say Odo, please say Somimu. Odo. Hello. Hello. Today your topic is touching my heart. Really? Good evening. Evening. Share with me. Share with me. What do you make of the topic? Oh, that's just for me. Me pacho mentie radio set no why mentie radio set no only mean Casa direct. From today going, I'll start appreciating my husband. Beautiful. Thank That's you. what we're looking for. Beautiful. Yeah, thank you. What's your name again? I said from today onwards, I'll start appreciating my husband. Thank you so much. Keep it up, okay? Thank you. Thank you. Keep listening to the program. Thank you. Amanda. Okay, thank you, Amanda. Oh, Dini baby, all for free. Yeah, that was si baby. Bema na uni mama. Enti o ho. Si enti. Yeah, that was si. Pa. Okay.
next night na ni adwuma. Okay. So me mu ko me mo this year say. Okay. Me are the more mommy. It's not me glad to so. Me appreciate me pa na me kan no man ho ba. Okay. Na senso. Okay. Na me kan mo ba. Yeah, that's. Odo. So me mu. Kabako kan ho e. Odo. So me mu. Do you need baby our free me na? Your friend is Scorpio, my first baby. Scorpion no dia wo kanu bi ana dia won kanu bi. Oh, me don't know. All right. O free here be me na. Yeah, my first baby. Okay, topic here yeah. Enkomo ye dadwa so che wadwen. This is my first time watching the show. Okay. Yeah, that was Juma Momo ye. Okay. Ya menshira muti. Amen. So Odo. Me ka so better. Me pacho dini baby of me free. I'm the first night. Okay. Northern region. Northern region. I'm pacho udin the same. Me de Charles. Pacho ni oba him ankasa why. Okay. Eye ni nkomo be men na. E mema no mo fra mo ne oba ahema be di nkomo kama. Be men na ye chia wonum nyina Savannah region omo ho ye chia obi a. Northern region. Sorry, ye chia wonum nyina kama. Afei so nkomo a ye die chia wadwen be men na. Me solo. Me pa cho say. Me say me share. Me share mo show no. Okay, yeah, that's a baby. Na me person ka wo. Some of time na so bebre. Yefa. Yate. Ya de be ye juma. Yeah, that's it. Ya men ka ho. Amen. Hello. Odo. So be me na odi ni baby of free. Mpacho friend me nanti nko a. Mranti nko a. Obu bi na di na unime. Nanti nko a. Unime mama of 5 years bi aka o so mo baba. Guys, oh free. Because free because so man sia. Ya chia wonu mu nyina. Me pa cho nkomo a ye di che wadwen. In fact, na mo the good topic about na oni bibi. Ade e ya pa se wo do ba na ye wuye nyina wo se odo. Enti this time around I'm saying SOMPA de niam mo de ba TV ni se no be ya na me ka se we akufu ado ka sa so bi tia mo ka. Amen. Na mo mani ja kura because we ya de fa. Yeah, that was. Enti no fa kwanya so atia obi a. Okay. Why lonely so ana? Odo. So me We didn't baby of free. But you didn't me the best year kakra. Na sindi ha no nam dozo. My auntie we. The more time. It's you. About your dear man is you. Na dear man asem da wasi. Okay. This me bibia wo bisem bia me man. It's one country and me and I don't can ceramic. And I met my girl and just now what catch no? I can't be after anything. Now my time and my music. I know one engine if you are many can and once in the Indian can become a monster or Femian. Me dear, any a best and any shada nyo papa fi so oba be me ya asede ma wo pa na wontimi nka se me da asede big do we dey be kakra ni kukurum ko to ne mama no ora ne meka ne se wo ho ojemi so me na wo ye won kofo bi sa onim ma me nche wade bi onim se omo a omo ye the earth element for no sound kofo no ultimate ye ne mama ni sopa bo se o mebi omo no aka omo ntimi nka omo nka nche oda ye won kofo bi wo sa
Inti you study no say oya sankofo ni bia ye was style ye dey handle omo. Ma onu ankasa mbisa de no obisa na say so why you ready say obe appreciate ya me ya ma. Okay. Ubon say obe sha say obe react. Inti mesra say study no kakra hwe why? Nyaba you show na from na ending komo what? That's your number ya. Well, producer ni line we no so screen so never why 027 be why. That's you. Me da se pa. Hello? Hello. Odo. Oh. Udi ni baby out free. One mobile number. Yeah, baby boy. Now what to say? No, I do more now. Not Tuesday, I'm a banner birthday. Oh. No, that's And I want from farmer. Producer is the man. Oh, okay. And yeah, man, you happy birthday to her. Your film pa. Na, chewadrin, yeah, topic chewadrin. Me topic down and one time. Okay. Mo perfect. Yeah, that was bebre. Yeah, chi anomai. Odo. I'm sure good. If ni me pacho me ka say odo a Jimmy so say so me mu. Odo. So me mo. Me da sim pacho di ni baby offer me free. Pacho me tin dem di bisi kakra. Okay, India ma weni so kakra ma me why? Appreciation ya okay. And after me then me ase. So in case of me kono me sex. Query the bum I'm a sinner. I'm a present ranya me sure. I'm a fear papa. Inti ama determine yene menene nko. Enyeshi. Inti obadi so appreciate them Ebuana mama wawe no kurade bia kankoko odowo inti appreciation de timo program and fair program biada and then the first time I'm fair That was super. me ni timo program no pa me share mo check me energy That's. edamos Nso da se papa. Odo. Odo. Ah, na mpacho yi na o sha so obi aso voice musa. No kwa na o sha. Ah, Presla, wo na wo ye me sa. Presla be hwe yi. Be hwe yi. Pacho ti say. Sa. Me da se pa. Aw. Wani. Presla men kan be great. Men kan be brave me ba ye po. Ye po me why? We get I don't know me kind no ye na Etwini ntia. Etwini spiriti. Big Joe. Yes dear. Dear. Masum na makana de me nyaji. The bomb pies na nkopom bigi ben de na makokro. You see I been to them na nkopom na mam na yewu. Sa. Mama me tima me there. Big Joe. Yes baby. They say damage Joe. Big dough. Big Joe. What is your name? Me that's why. Me pacho. I don't drink as a deal. Me pacho me Big pon blue me one and fro each why. my head. Ye pompe me fro why. Me the one so. Yes me that's pa. Thank you. And So me mo. that's a Oh, boko ba hima. Odini baby offer me free. that's a bit Oh, Auntie Sisi. that's And you made say baby boko there. that's a man. Na me pacho appreciation no. Uti ase saying. Now, That's a me see appreciation come e di e no hu ne saying. oh, I thought I'm not just happy in the Yamaye, your mother, your mother, your master.
Good. The first people that my friend and I'm very first time. Sawa home. Ni antisisi masha wonsu de mesrewa e ya frame why? That's not. Me pesa me forward am for nti ya frame what? That's not. Da. So me na dini baby are free. The baby Mustafa because I feel you man. Ene ye koho. Enumre me beda onche wate ase. Ana o baby age ho aboso. Oh day. Enti me wi amemra ho. I try whether I'm so I didn't. So wate ase. So wate nkomo no ase. So wate. Bebe na koma e di eche wadwen. Pacho na gidi bia menene. Ye adia man dama sita. Ba di bia mre bia bia adia se ben ba ya mo ba. So mi sunu mo mpo kura na nye. So ni mu ompem ana o ye no ho style bi. Yes. Wone ne wo ba na. Anen. Pacho de. Matna wa che. Pacho say. Matna cha na passion ni Be wan ya. Be wan ya. Tibia onye ne ho ade no machine wa use wa bre. Se duru me bia na ya bre o. Mu use machine na mu nkofia na ya bomabu. So ati ase. Enti se wani de ne ho abeme na ma online so 10 na kokoye ne ho ade nya sa obefiri won sakura. Wotie okodi akua ejiwa yesre mo ne yetna che kakra mo consider nioma na mo ade no ope no ana me boasa ope Oh me ade me fa nti boa ho nya bibi kese bibi ke toa bi e pa pedogi o kasa sare o hweso a ese wo bu ase ho gum pedogi we di ni kuntru ho sa no ana na se minim ni o kasa no se gum sa nti no wa bre che koba na sa mo so ye mu a na ye mu na Batiasi. Wotie odo somimu. Hey ma odi ni baby of me free. Hello? Hello. Me patcho low radio na na TV ni ma me why. Okay. Odi ni baby of me free. So me de Mary me ka free drobo. Mary, me patcho drobo for hu to say. Patcho bia he. Na patcho nyumi ha de boko na onam. So masini na le minimum. Wo say? Masini na le minimum so. Patcho ye ti o pa why? Okay. Patcho me de me bia o. Me na na 5 years ni. Na se no o fine. But my surgeon by o fine. You say oye mafen. Many de mi hu ame kasa in ehame. Is ni se be matie. By the 2 months me on family maintenance. Patcho wedding fee saying? It was 22. 22. That's all. In tuning now we 15 years. When not how many years? That's right. When not how many years? 5 years. 5 years, that means we were 17 years at the time. Na me pacho 5 years die adena mutonto sana se de 5 years say bi wo mu ne nche on feel ni say ase onim say oni bebia akọ wusu wafa na saa oni wa wo meboa That's right. nkola he That's about to be. wo ye da ejuma Me say hairdressing. oni mebi That's me pacho ma wodo ni wadwin ni we ni je nyina nko ejuma na wo hwɛ no mu enye saa udi ne chi a ye be akọ peka battery de abɛhyɛ wakoma mu because wakoma na be bubu ti be ma wonbo kan koye wo ho ade no eya ne ma bi mfa ne ho saa o okay. me pacho we are very young girl nya wo hia ne se ubenye juma e di sika ba obotom ye me kan wati uti That's right. na oba no so weni nkɔ ne ho ɔhwɛ akwala no de Oh, kakra. kakra That's right. sister ma weni nda ho ye pon frɛ producer number no na me ntia kakra wati
That's a number, yeah. Number never that screen is won't say I drop producer number until no 027 a friend no why. Okay. Na me ntia on kakra why. So be mama kwana me ntia on kakra. What else? Me see ube mama akwanya ne me ntia on kakra. That's okay, me that's your point friend me why. Okay. So me Dini baby out free. Pastor Makazi Bena Sefra Alaji. Ya chia wo no nyina. Be me na why lonely. Omuna asobete. O me lonely. Okay. Chia wadwen wo. Me dey da me nche kama fa. Okay, chia wadwen ne nkoi. Na ba so me na ne se. Ya mo tene mo kasa ya na nipa tete efa pa. Okay. Na yere dolo pa. Okay. Na ya na nagele doso. Kama ni kasa simple understanding na man I think once you remember she frabanti with the bresana yana yente kasa tintin No crepa. If I say I don't know asawne kana aye simple na atie ho asenten ba kwa fi bibia na gen yetu ma cha na odono so yeden So no crepa. Since mo opportunity na mo tena wasana ya sa kasa do no ne misunderstanding no ya kan nyina bia nene di kan a wutie ya kapa bia be man pe wona yero ho ne se ne yero be challenge no ire be man kan nya kura udi nya batere e chiri watere se moide a chire no but as wo on top wa kana waka mienu miensa Mishramu. Wakoyo oba solo idie. Momode na fire agenda. But you no fumaye. Ne do mo pa na no man ketin kedivintra. Oh. Ike do mo ko ya. Na mako ye adwuma. E won so de onfo mo atrimode nkura. Sa ho. Big do was a honor on farm wet remodin. India ni o kan se no pese man se no pese humanity ase no sa so na kura na no ko obeti ase dia no me. Ni bu fu kura ma udi so. E na make se na ono so ati ase ma ono table ne dani a wo so ti ase ma na sa. Se no pese humanity wase no onso ti o ma no so ai de ti o ma se ma. Why? We dey be ma na e ko. Ba ti ase pa. Niame ka so ne se ti. Remember name mano ya dani ya say Jesus and Satan. Nyame obo ye Satan. Say Satan ni ho a Jesus ni ho. Jesus nso ni ho a Satan ni ho. Ena enya de awu umpa bo betime ku Jesus da je oba no so onsisa. Sa so na wu Jesus ruchu muta nso a bebi ote no betina because oba be say kunu bi won ba. Nti sa na ebe no. What? So ni mu ye ma me why? Odo Odo. Me pacho, good evening. Evening, me pacho dini baby all from me free. Me pacho make us free. Come on, see me quadaso. Quadaso baby, me pacho dini the same. Me pacho from Felicia. Felicia me pacho, unkwa na utiana ni udofo ne sheho. Oh, let's say I'm staying with my husband. Yeah. Oh, Felicia, you are married. Yes. And you're living with your husband. Is your husband aware you have this beautiful voice? Is he aware? Sorry, dear. Can you please come again? I'm saying that is your husband aware that you have a beautiful voice? I don't know, unless she say it. Now, let me tell you something. Give this message to your husband. That you have a charming voice. Yeah. Therefore, he should get some force security men to guard you from now onwards. Because your voice can turn the dead lion back to life. I tell you. Oh my God. I want you to know that you have one of the charming voice that has actually sparked the energies within me. And as I speak to you now, I feel like walking to Kwadaso to meet you right now. Oh my God, please. Don't go there. Please, what's up? Talk to me. Yeah, today is my first time listening to this. Wow, I appreciate that. Yeah, and the way you talk and the way
your sweetheart to talk. It makes me happy. Thank you so much. You, dear. Yeah, my husband is very, very good man. Oh, good. And I love him a lot. Oh. Really, really a lot. Would you like to share his name with me? And I used to appreciate him always. Really? You know, sometimes. Oh, that's beautiful. Odona so Odona so. I did that for you. You know, sometimes if he's angry and you're saying, baby, I'm sorry, forgive me, you know how man is. Yeah. If he's angry, don't go there. Unless he become okay. Before he will talk to you or come close to you. But my husband is a very, very good man. Oh, is he with you? I truly love him a lot. Is he with you? Yeah, we have been married for 8 years. Wow. And we are having 4 kids, boys. Oh, wow. That's nice. Wow. Is he around? Can I talk to him? Well done. No, he's asleep. He's asleep. In the bedroom, I'm in the sitting room, yeah. I wish you would take the phone there, give him some BJ whilst he's in bed. Oh, my God. Can you do that for me? I'm sure he will work. Otherwise, he's very, very tired. He's tired. I mean, that will make him feel more relaxed, you know, and that will give him some sense of therapy. What do you think? You know, let's make it another time. Maybe from tomorrow going. If really? Then tomorrow, don't give him BJ, but give him plug up. Do you know plug up? You know what? Now he's asleep, he's tired, and you know, for some days now, you know, we don't talk. We are not in good terms. Really? Oh, baby. Do you know what will solve that problem? I can give you the antidote to that. Do you know what will solve that problem? Do you know what will solve that problem? You know what? I'll call you. I'll take the police number. Do you know what will solve that problem? I want to solve that problem for you. I'll give you the answer right now. Do you know what will solve that problem? No, please. Please, listen to me. When you are done with me, go to the room. He's asleep. Go and give him BJ. When he wakes up, just tell him that I just want to say sorry. You are done. You are done. The game is over. Game is over. Game is over. Bye-bye. Bye, dear. Jeme so say so me mu. Odo. So me mu. Hello. Me kas odo a wo si so me mu be me na tie me nko a. Odo. So me mu. Di ni baby a wo free. So me mu. Entie wo hu tie me nko a wo phone nim. Low TV no nso. What ya? Aha. So me mu. Udi ni baby a wo free. The friend mama ya me kaza free. Me too. I'm alone. Okay, me too. Alone. I am kase free here. Me kasa free. Bantina. Ya chia wonum nyina na na ya. Aya kasa na omu twitwa so kakra bi wa dodo. Okay. Wajina swatch ya what? We also just Facha ye pa nipa ne doso facha ye. Wonso wa ma kasa na uwa ntito asoma ye. Meme na why you lonely ana? Why you lonely ana? Oh, daddy and just abara kwese. Me na me girl na ewo inside the house na yenya issue kakra bi na. Time say me kukuye mu kakra. Ikuye mu na ya mapama chowa. Ojuro. Ya ko be wa ma. The trap na chibela. Eh basa. Trap na cho. No, I say or emotional kakra. Me say trap na cho ana. Oh, was you. Na wo trap na cho wa si munsu. Trap na cho ana. Big that same way don na be die. Masa. Boss. Me pa cho trap na cho ana. Oh, actually there but on the at least. It's all from a pana cho. Masa Timmy. Masa T. Say e ono eno koyesa na o che ofu say a cho pa be ejuma. Ka one na jai. Anka oni na ejai. Say na yen hu omu sa na omu so mu hu yin. Masa
Only Nitina and Fies any. Oh, a kaka, and 1 year. Into Mawari. Oh, you know why next year I didn't know the Guaquem. Nampachoni favorites are there then. Then no pepper, then any favorites are there. Oh no, I don't pepper and be our quarter, no, I do be a bit. Okay, tea. Ochina kokrum kope nice bag bi nepe shoe ka. What I say? Me pacho nepe chain ko abi shop ne ko to chain kakra ka ho. Big do we here promise ringo. Na uwie a wo ho. Me say boss on find one coming me so. Say wa fe na obeye ne say me tie me ma wa kwanche no tie. Yeah. Me ma wa kwanche. Ana me ka che no. Me be ku ye. Ni phone na dada na say fufuro. For medical money be na say and I prefer that be a so say I want crada da bi into the only me be phone ben up I don't know the iPhone or not the iPhone with your bag no men koto iPhone no china o to iPhone na but one got bag in iPhone na wo visa dey na wa no o ko wie bu visa na se bag na me kan no onim okọ otafo sa kwa no so akoto bag no masa iPhone koto your friend say 12 Pro and say 11 Pro baby koto mano uto a wo ho tie me uto a ko recorder no so uko recorder no so a your voice recording to so say odofo na friend say odofo na friend say hello me say odofo na friend say your friend say odofo na friend say friend abena inti recorder no uko na why o mia recorder no so ho inti me ya kire uko recorder no so a me obey ni say u press spell obeka say hello me dofo abna eye me kweku na me no kase niama ye me hu se me din kwase asem ensem fata na me show boss e phone ya mato ama we no me di sisa de na no kwan say me nye biom hwe na fa phone na hwe fo menye sa o di phone hwe fo ma na che se o ma me akonya ne se mesa ko ebiom nti so phone no mu didindin ne fa me ko ne che me ba cho ne meka no ati ba me ba cho ka tele ya mo de mo mpana cho TV no mo hwe pa ya mo mpana cho nte sa o sa TV no idiot idiot ya for 15 na ti ba bere ne kasa ma mene ne kasa adana meme mu ha dwene sa ye ka bi mu mabna hello mabna mabna uti min kan ya mia mabna ti say mabna temi won say farasi fo ni fero ma won santesi enye correct o uti ni kasa mu a uti mi say odo pa you will be answered me, madam. A bit else, I'm ready. See, last year, call a bit fresh, and a damn for Mabna. Oh, Mabna, the water for Neri Brewana. Many men, Manane, Pasha. But Mabnati, Wadam for so him say a wadi. Had they only now could drink almost say brow bojuma power. Baby, me no me time near sign. Yenya read them in home more prada. I know so can bound baby. Na me say onkoto iPhone ba metimu sa se ne ho aye kakra on. Inti me pacho. We dey tie me. Me be man a show bo live for radio we so. Ba cho tie me. Me be man a show bo say san sem hunu no nkodi biom. Mabna osan ye bibi sa na brabeka che me mema ya chinatum. Nyameka no what I say. Inti we dey me pouch. Why? Me pouch. Inti me man me fa phone man me pese onka bibi nche osese me ne kasa. Ba me ne kasa. Abrante. Yeah, hello. Otimenka. The right boss. Inti obehye ne bo. Inti me kan na waka edisu na waka manate. Back you. Your friend saying Nana yaw hwe me din so yaw for the drum maybe Nana yaw tie me ka say eya me ene yaw
me and Maya. Mabna mafum. Mabna. Just a mabna mafum. Mabna mafum. Na niemiye ni miame nimsema nyeni ye. Niamiye nimsema nyeni ye. Mabna misro se fami fum so cheme. Apena jubikete misro fami kwani cheme. Na tie mabna yi edwaman kakra wo me ho. Ba we watch bi nye biom. Onye biom. Misro fa cheme. Sana motu emi ntu biom. Sana motu emi ntu biom. Efri na ekomi hu mma bia wo hu ne ekrom kra na me hu so mu yendua. Efri na ekomi hu oba bia se bema. Sa na me show bose. Na me show bose. Tie me show bose. Twaso se me show bose. Me show bose. Minye sa die biom wo Yesu di mu. Minye sa die biom wo Yesu Kristo Nazareth di mu. Na se me benwa ahonde na wo me bema mu no peja pa. Na se me benwa awodi ne wo ne peja pa. Na me call ba bi hu so a ma wenim mpie oba ne nim ne bɔ mari so da bi sabe pede wa ha. Se me call oba bi anim am wenim mpie oba ne no bɔ me no bi sa me pede wa ha. Inti mabna me do why. Inti mabna me do why. Nana yaw afi mabna no. E fina me. Oh mabna. Oh mabna, anti mabna. Mabna mami brengu mabna. Odi amami. Odi amao. Sa fe ba ku ka na mintie, fe ba ku ka na mintie. Odona so. Nana yaw afi washa no ne odi besi anu se bag ni mpoba no kotoba no. We kwa kotachi anu papa na mi. Tie, uto wie a fa producer number no netwa the picture never send me. You make cut your ododo. Production line at the screen so mabna oto wie so aframe me why? I see you. Me da was se odi ne bona ache no why? Wan to so afre. Ya akrokro no kakra ma me why? Na na ni tim na ene de. Ya akrokro no kakra ma me why? I see. Odi se mu so aframe me ka che me why? I see. Me am be fi wa be che no. Why? Me da se pa mabna. Nya me hira why? Pacho san fina no ba kuma me why? Fina no ba kuma me. Odona so. Mabna nya me hira why? Nya me hira. Odo ye de. Odo. So me mo. Na wadina so ache kafra wate. Udi ni bebe. Ma se me kere na. Kafra. Next time be fa ontem. Udi ni bebe free. Efrem ya from. Nana ya from. Yeje me krudi nana ya from. Po big do din da nana ya. Mo wo hene. Yay. Bebe na why lonely ana? What you say? Why lonely ana? Big Joe na my lonely. Ade wajo ge. Wajime yere, nyeme ge kwa yere. Why oba na way. What you mean say ya? Big do. What will be you? I say me them entia. No, who Wa se me do to be see. Ni ti a o ti o mari jan ke Big Joe le ko wale na pa. Wajime yere. Big was why Jimmy. Me pouch why? Me dey be slow why? Big Joe be the panoko. Where dey be pouch why? No di agro. So nim say madam for no. So nim say madam for no. Onim say madam for no. I said you madam for no me pa. Be me na nya abote. Enya also be family, also family ko. Why? It means you are here, Junction. Massa. See, butter trade no mu ye no. Butter trade year 1922. No mu ye butter trade. Now be ye butter trade says here the other brother. Yeah, that's be na. Okay, ma. Hello. Odo. So me mo obai ma etisen. Big Joe na so. Me hu ye na mpacho din di say. Tibacho sa mabna. Mabna na wona ho pa sa mama me mabna. Anka okunu paki wa mama din di.
Bijo me say, me worry and I want to know na just say. Hey, you be usaka o de bi babna. Asama ya pa. Asama pa hu che na usaka bio. Ana so no masa pa che bio. Sister. Anaju nya lekin why? Uni bibi. Uni bibi. Me pacho fina no ma me why. Fi brana. Fi me pese me te fina no ma me. Odona so aso. I say there. Mabna. Tie me, fa phone call down ho no ne man BG back krama me tie sesi afa ko ho. Man. Hey, yeah. Odona so aso. Odona so. Better say Good evening. Evening. Upper East, Georgina. Georgina Odo. Aha, Georgina Fede so. And then the first time I made a shaman judge. Sir, oh, Georgina made that sepa India na Odona ede. Odona so aso. Georgina. And then that bay, papa. Oh, Thursday bia echimu. It's every Thursday. Every Thursday 10 to 12. Okay. I fully enjoy it. Thank you. So much. So we move. We didn't baby out for free. If we're in an aisle. Okay, and then I phone one free. Nana free. Also the one some about Yeah, chia one munina. Why you lonely? My lonely. I day I che. There 1 year me. Okay. Who won't fear saying? 25. 25. Hope I saw warrior now. For now, the best chance. More day. 25. And that's our own swing. Because my ready. Ready. Yeah, I will declare na into worry yeah, or saying the panel. Oh, Peggy, I had a bemen. An anime. What's right? Let us say, you know, tata tanana, Williamwa. Oh, that tata. And they are for production line, and they are no frame. Why, send common quadia, a bedi. Why? Okay, but the final okay, yeah, that's it, baby. Hello? Hello? Odo. Obahima, Udini baby of frame free. Sawa, Indian patcho. Now, baby of frame free, so when you're there. Baby of frame free, so I never say say, oh, okay. Nampacho, and you may I had your boko. So, I should be back. I am a Fatana, I don't know some would do my about and care and you know, the Sour. Now, Odofo no way. But that's okay. Odofo no way. Oh, my lolly. Why lolly? India may can message be at your tea, OBC, or see a friend or Kobe Holmes, or see. Office studio I say no ma me no has the voice any the pa and my sister ba ko be so o hire friend Majua say nikunu aye see show na ma nikunu akofa the marriage certificate say o china no pa all frame no dey abowo ne ho pa odo me pacho odini baby of me free me pacho me dey no nya na me person me dey assembly so money ka sa Pacho yeti o. Me pacho me ne de ma bi na o. Na say ni ko me na ba ko. Na
Schedule me come up as I say, on a name the same in the banning. And then I mean, no person obey. On this in the banning, that's on the baby, I mean, Mr. Baby. Odo da baby na me so me da baby. Sanity. Oh. That's right. I na won't ase. Me ase. And na wa boy punu. No be next to. Nya bote. No need to me banning to go. Nya bote. Matias ye. And na wa boy punu mu say enche wase enye sa. Ba ma me nka say me cho wu ni mansa no. Wadwen ye wo say. What dream you was saying was asking? You already know. My dream is to be no about for anything. Some no. So no how back. Now only baby oti. Who say? Baby oti. Na ade na won ko ho. Say, me say me ba on so kan me na ho. Who say? Me say me ko no ho so ma me ma ho. Na che say either say oye be ma worry or like wa worry. Worry. Na eja ohun na ni gie wo ho. Hwe ye farase for sa na eti o. Me na me tna yo 6 years ni. Me dey no ma me ba no ho. Na me nyem so na me wo kon so yi so ma me ma. Sister, asem we dia no ye hikakra. Me mpese metene fidie so aka se oni obi hye ho anase sei ba ne meka che one se wo ma me wo ho wo papa nso wo ho meka so e den no mo kan fa sa situation we hu papa say ni di nya apotaka there be ti wo papa aboche no ka no onim ni ntia be ma ne yesa tie mi ka che ne se papa wo ba ne me Bema ne miawo 6 years ni ombe ye kokoko wo ho ombe ye me ho ade usi mi nya abotre na ne oye mi se mi twa na wanware mi na me ye ne den e bia na papa ne refi ne hu kakra nti kan no ne ka cho ma me se ma dog ya mama kwa we enye easy dog ya mama no enye easy me pa mo cho me pese mo frɛ no na mo bisa no se den na ekɔ on de se wa ware mpo a on kan chew na movie on so worry yen so na opeso no wotina nde o me ne ese ani ne fata no ntimi mfa wonko ye de ekoka no honam nya honam den baako na se odo da baby e na mesumi da baby die sister anoedi why enti bomode ase na be ya wonso ye benya wo marriage certificate no why that's all me da say oda yeah, don't so trying. No, don't so trying. So mimu. I am a problem. I saw the trying. And you know, cry. I saw trying. So I'm so not so trying. Then man, I did it, baby. Oh yes, your business so bad. But there's that we say. Order also some penny move. Hey, it's young called order. Usi so mimu. But me did it actually. Baby, I'll free. But me ka me Bemme, now why you lonely ana? Okay. Who am I saying? 32. 32. Okay. Oh yeah, Juma baby, Bemme na. Oh yeah, day. Okay. Osatonsa. Not just saying. Sikabe wo ho pa. Yo, na producer number no ye the better one now afa production line. No patron da fe me ya service. Ni e current yeti o. Ni patron ni sister le na wo. Ah, nyana wo se wo aye lonely aye pe obi ma na ma choro nyina na wo to aso ni entie we. Ni patron ni sister le na wo. Yo, yeti. Ni patron sister no. Me sala mati. Chef ma da bofe ma nyane no. Tiene. Me too. Let TV to play the art of this war.
me no Solomon, young man come up and say the talk of the madam. Let me first and another castle. If you want my old money to be home, I say, air con and in Tiasem, no papa, Dinaye. First time, let's get him up at least 4 o'clock. okay. Me, Pa. I'm a 54 minutes or this corner. Let me know for telling me a good. Let me know my own chat. I'm a Unyana homachi say mumie ni nkomo. no, Solomon, let them come and do I'm not going Would said your line no asem no hia nti frɛ TV no so production line and so ya no afrɛ ma ani uni nkomo agire na yente wasem no yi why ti number no na ye dey ato TV no so no frɛ o se e pon show na no afrɛ why me say Bill Bianca was there no on na otata kechi wo me phone so Bianca yes wo no o say one no kwai no ne ne kwai me produce send the boss mom message da so me mu me na ma one so kasa se be ma ye nko odo so me mu aha voice ne dey chale baby I'm free okay ya chia wo no munya me sure my phone nko wa no na asa one ne wo fem be me na why lonely ana wo bo wife abaso oh my god why lonely on ache but you adam ka kabina okay yenti my yenti way ma ware aye ne ho ade okay I mean, over the man, your man, and can't say their own made our a frat. You can be a man of that. All can't be a make our you will be there. Be why I'm children to a new problem. Who are probably a part of the day of our ono indicators ade we so be kwata wa to ogu so o se ade we de wo mpe no ato agu so na wa kire no se de esi da ase bi a kire bi esese wo kire no oba ya ye say obi kire wade ya ada na ase wa kire no but I say me say ya wa kire no se obi kire wade ada no ase ana me ya ade mo ya aboma so wa kire no ana my cat the brother by the way I know no I see okay what the production line or the how they fat na ebedi nkomo echi why all right yeah that's baby na Charlie Bill Bianca will see why lonely a chill intino anyway ye ya in konkope ye friend say ye man hello hello odo so me man now no chat 20 macho your voice odo so me mo udini baby are free as I free Emmanuel very free as a child chia wonu mu nyina Emmanuel me nua keto abisa na ode Emmanuel be me na aha kire wadwen won komo aye die no ho why lonely so am ye hu oh me lonely you know because yeah any abo wife abaso so ne enkwai bona abaso ne oh my bona abaso e ba no appreciation there oya de on enchi ama me jenu kama na mizu ya me appreciate no kama kama no so me jenu ni me kama enchi the me bona but ya so me na
Okay. Ono so ti asare ya. Okay. Me don't pa na me don't pa say enche dia ebe wise enche da ebe wise no mo aswate na dia mo congratulations ye be background do why na me share na in bona basero Okay.